Iria donu zomo wa bota wa bavan wa bowie wa bere nere kai. Abe baba rije wa lani wa ni we rodio me. Adegi marie ba ene abe pon sanu dazi abe pon me ni ka o. E ma ku e ma jeberi o. Iyo mani magba otu wa ya bowie wa bavan wa bere nere kai wa bedene na. Me no tin wa Iyenukokomon. Emi gare o ma ata. Ye boy no we jeme. Ye boy no we jeme. Ye boy no we jeme. La wo we jeme no we jeme. Boriri aje eme no Iyenukokomon. Otun ihin. Ekwopa ma ya eji. Ibi ahun bukari obi sen uhin. Ijeme obi sen wano dinra no mama en. Betaga sizi dogun ma ya abagbe. Abe logwe jo logwere. Ibe ube swe nije no ma no potize. Osopikan. La wo bijeme no bijeme. La wo bijeme no bijeme. Iware do himi awe. Aga lane no rio fen bijeme. Agiri ukpo fen. Ukpe mila ma ige. Enika o no gi mami oboya ukpe mila. Obije ma ekoma. Ibude yare no ye boy no bijeme. Magi bieka magi omomo. Ika bo mu egberi oto na do ya nya wedene na. Erana magogo, erana magogo, erana magogo, erana magogo. Usati ti ebo me zebe ogidiano nyason. Iyo busunu yo wedene na zebi ye no manu potize. Lewa seba uwero bonokpa. Usati ti ebo me bijeme. Uga umemi ige balo megbe imeke ni lo erie. Iga mweme we ina mugi azena mugi obo. Egbe me mugi azena mugi obo. La wowo ye boy no bijeme. Gwale miowe ilele donu mueni. We midiani continue. Obalome odame. Vera. Ko bota. No my lagmofo. Regi arwa o. Iye. Idame odioni. Ofema wo ma wo logbo. No matter. Iye boy. O fiunu gwo ya wegun. Ayu wugzo gie. O manero mo ma eton. O ma we no balo e. Vera. Ebe ninu tani o wegbegbe. Aje mo mo no wugi o ma. O. Uga do boti e bono gi eba mi. Gwega iladi akwo na do imi agwa uwe gbezi nai. Ewo koko gbeno mu me kwa. Ewo mo no gwe na ya gi o ma vera. Emi ata mu wa be midiana. Agan. No ma bie. Ewo ma no bie ewu. Keke mo ma no gwe na ya agwa lo segbe Nigeria. Keke mi no ma sunu no mata. Ozebe o. Vera. Iye meno Iyenukokomon. Iye boy. O uweme. Uda umagwa egun iye boy ye Monica. Wawe Monica ba gbebo. Vera menu tani wegbegbe. Emo monogu. Na ya gioma. She can do upon do. Ikpigokpa agwabo mi la no ya zobo. Oma ne romo ma eton. Ma balonoro. Vera, you go too far. Mami when waka ni ge dede po ni se dede ni. It's okay. Okwo ni. Nore brecha. No call Vera. Uguge. Ni ye boy uguge. So kwa ma aka mi ya no tayo egbe. E mata no. Bene na erio. Ebo okoko gbe no mu me kwa.
ukanka tuwa mu maya gbe mi diana ebo wabege edokpa keka maya mi net ona je na si e oyin itayi motori oye na wa mi wa mu moto ari ewo tubu eke ewo tubu owo evaya sila ute wa denire we kin e wa sile oyin wo eripa o ma je gbese ora ejipu mu aka dede gboma mi imu de tebene ebo no ye Facebook ye WhatsApp beni e wa sile oyin dere obe ma so awo depression of one abune hospital ni especially man o yari e bae e man o ya se problem e ni wa re do ta de na e ni o wa ye gedegbe no ti e bo me we no yo wa ka me dia ine tine gbeme eni ka oti Vera my dear you go too far aye mo mo no wu gi o o ba lo no re ba ni gbegbegbe uga ya gyoku na ugwe ri na gbon ya te mami we no gu egun ani menu wa ka po ni se dede ni we titi asawo eyan panya o tie ekeni na wa gu egun ani mo no gu ni emi awa ya gi o ma be midian ni gbuku e wa nwa o ge nwa va na gberi ejo o ga ive ni wa digen yi iwe ne kakebe gwe emi o ma no wi egwu kakebe agan nwa ti wi re gwa gi maru enwan enagi ma ani nye sogwa enagi ma ani nye sogwa ni ma wa je na ovia oto we mi san oye igwo wa gbogbo yo gemi wa ye bi yo ko o gemi wa gbogbo yo gemi we mi no ko YouTube asu ije boy no wi je me na o ta we eme ke na legberi e mi dian be YouTube ye boy la wo je it's too much now Vera you go too far Vera you go too far la wo mo gati e bo me mami pire no salo boy agwewe ni e ya agwedia abi enu gwe na kokin awem na e ga logo ologo yen ne German akokin anu ya insurance ma ya wa ya koke mo wana eta si ma wa ya koke mo ni rogwa neri ana kokin anu a eri an reject ba mamu that means so am egbi be kani onjo wa gelegi be kani wa na appearance be kani mo no am egbe family we oni agwa jigwagwa we eyan na vi we la jani media dem ni ma oni matai mo no am egbe iye iwo wesin iya igbibiru a mo ni mo no am egbe mo no am egbe then awa mo ba igi ani ulu leri yamu eri ari jete ba igbavani mo ni mo no am egbe Vera ijomo no gu gioma mo o ma ne ro mo maton uga doko o yekita na via ye company we kekan o pa na wo o ma ka yekita we wu ufia esu gboloko ama iwo mu Vera you are going too far ma go far gbebe midian oni ogoni wa egui ibude yare etieni kaun Sister Monica call ya wa dogu egun otinrin yo boy destiny Ebagua kunre eve ogoma awe ne igoma vio ibudekere arienu ita fi mado edigwe agbe eme oma yiti ebono wa ibude arienu be na go tin be na go mu be na go se nuwa na kwati nwinere bati nwinere dem no nwinere ba ji nwinere ka imae wede igwa gege mu enjoto ijeme
Wemi okpe ana, wemi be no je, ya no, o walk back ya, time o give ame, oni enunere. E you know la tiana media enunere. Like when you vera naji. E ti na we po, ya na we popopo, oni enunere. O mani enunere. Wam. Is so rest in peace. Ori agbariabe. Ofema wo ma wo logbo. Mieni na ti a mi ya o efo gbun yo a. Ruda ibani opana beg command because gbani mama mi no way. Oge Monica. O laki aneve midian. O magi anari oboyin. O ku ove boya momo. O pe a. O ku ove boya momo. Then awa toni kira egwe. O pe abemi atun na gie. Mata no oge no abemi atun na gie. Agam yekenuke yo bosila wa iri nu yemenire ruda eve ogo ma egbe na igwo ma vio sili opa ozo seva ata ekede wa ya iri nu yin aego we sege ave we bible seva nu da ijino efo wo tede ameka bukwore we to mani do different degbe ene destiny Ebagua Monica no mo la gogoro nu yen destiny Ebagua. Oh, what dog we jenya, of course. Why ye kia destiny Ebagua ye kill you way? Huh? Manya. Peda gripa. Roma. Or da for one. Uya get pedo be way. Boje nine. Or da for rogo damn your way. Eduka be attack me de raba sokpa. Emma Monica la wo. Ovia do mayakin. Wagi mari ogon egbima. Wage gwalemiri obawe denakwe. O wago be gwalemiri obome denakwe. Anwafo, egbafo, wagimaya wa. Wagimagwalem no ma uwe midian. Monica, you know ye destiny Ebagua. O manya mano nya kitiko. Monica la wo mo. Igwa redo inya we menije nukokomon no. Wa be jame we pecho okon alawo zan. O mano me wan. O ka gane ni tama we na. Ita fi mado edigwe agbeme uma. You know ye destiny Ebagua. Ige destiny Ebagua okwa. Okwa no re Facebook. Okwa no re YouTube. Okwa no re WhatsApp. Okwa no re Instagram. Ige okwa. She true. A business jeje baro yere ave vie ore. Emi ebo gado. Alele girlfriend dey osun. Alerun alelokpe ana progress. Okpe alerun no leloku no progress. Then am yokpe anogbu obonogbuwe. Eri am yobonogbekia. Then also boy na Jemia Ivale kwenya. They are moving forward. Monica la wo. Onye ni destiny Ebagua uwe na matala dia. Ni maya inya wanu dunu yeme manire. No daje. Omo. Oboma yezo oboma re. Ayike boma tota dadogo jikebe tota. Aya amo mabe egwa dadogo jamo egwa. Monica. You know ye destiny Ebagua. Uabio ekpe done kwe. Bobo kana we man agi we na. Oh, it's a man. And then look be akere say it's a man. Monica, we on wabe destiny Ebagua ya type for in Nigeria. You know ye moere. Agbon re. Egani anakabere. Eriwe okomi yelelian.
Iyarena. The same thing la wo. Iware do imi awe. Ire do imi awe. You know your destiny no vie baguare. No vio gan. No vio gan. No vio gan. You know yere. Azek popo mama zoma bobekun. Egi yekpede egi ogowo e. Weto buwe kata ege nikpe we. Ekpede na ekpolo. We mu. Tamo da fon woman like e. You know ye ekpede okbiyowe ere. Iware do imi awe meno Iyenukokomon. Ye boy no we je me. La gogo. Ojo mae. Oritendo. Igari oja leli jeme. No mommy ke na eme o. Igari oja leli jeme o. No mommy ke na eme. Iwon ya so. Igari oja no mi me. Ni jeme mi ke na eme o. Igari oja no mi me o. Izabo. Amu mana ma enso gwaji. Izabo. Agagwenu gejo showe Monica on. Ugato bo on Mike na ya bogwani. Eje bi giogbewo wi je mi ile o. Ye boy no wi je mi. Ojo mae. Ojo mae. Imayo ni afinu gyomo ne no ra imi ni. Oma no ye tie bo no mo no ra imi ni. Unwo mo no ti wa ya mu. Oma ne no mo ma eton. Ma be no balo e. Oni wa dame wo. Ye boy. Okoko. Dia ti mu emi ni gwe. Ya mu egwe nu ge. Okoko ga digi. O ga vivi we gboji fun egwe. Oni e won mo se awie. Ye boy la wo bi je mi no bi je mi. Swelele do we. Agbina no ma. Odo no re ri o ma jogwa. Awe gi ani joma. Ije no bi o ma. Ije mo ta ma me o you say no. Ivie la were nu se je me kin. E family omo ada. E ije me kin. Udie na no wa ma e. Ye boy. Ije me we ade. Iya wo ma na agbina. Ede agbe mana to ma ni ogbe me. Eri ra meje. Ogbe ma san. Ewe gi amemi me. Ege ni mana da ami e phone. Mana ami e BlackBerry. Mana ami nokpa. Mana ami nokpa. Ana do so ami Facebook. Ana do so ami YouTube. Ana do so ami WhatsApp. Ana do so ami Instagram. Ana do so ami Telegram. Uguga no eje dede. Bagi gbina jina. Inigagi ana. Why good you no manu? Oh manu ma so why na je boy? I can talk to you as a sister. Oh one uti ebo me. Oh dame. Oh dame. Oh dame. Izaba mo won seji. Ama iwo sero. Awe da wo senu kinye o are nenu do tamame. Ami o senu puko amo senu piki amo senu okpotin. Ami o senu won ye boy no wi je me. La wo ile o. We wa do yin yan. It man like a situation now. It man like a situation now. Ala ne no fa yu po fen. Pe mi la ige. Desktop web bonati no ma be YouTube. Eme mi no wo ma e. It man like e. E je me ko ni me. Ghana to my okun. When we go nege ka e. I beg a face you any. When we go nege ka e.
Ema ya no kpuku sale lo ya gbikolokun. Ya gwalu mama no ma. So igwa akpe yo ma o. We no a boy na ga odin a boy manare. O wa akpe yo we o. O igbikolokun fune o ido awe wo. Ema ya no kpige de no ma ya gbe o si o ma. Izabo amwe won se jije. Ya wo bi se mi. Gwale ko ati we. Ya change away. So leledo, I will contribute. Ni ma will leledo. You might like a bibie kana. You might like a vera. Jeme no wugi o ma mo. Emi aguji be midiana. Emo oge ni awa bayan e. Iye ya ba wa ba ma oge. O isoku aboye do agwo obu nuwe na re bobozi. Emo. Keka ganu wa tibiere e. Umo bie. Gioma no ma bie. Kaku wu. Nuwa ya gioma. Ami wa no wa ka wu ya bie. Ni wa o no wi wu. Udori ami no je. Vera. Dole me yita. Wa la ti ayin mi ajo ni wo. Aje mo no wu gioma mo. Oh, revenge. Oga ama bi me no ikwe. Ikwe. Imi oto e. Ime vie. Aje mo no wu gioma. Agwagwa. Ogun abe na gije boy. Igwa se ba na vie. Cause imi o ne pe. Vera. Dole me yitamo. Temeni dowe. Oga awo kan. Popo we. May God forgive you. Oga awo kan. Popo we. Salupa no japo we. Temeni we gwa latian. Imi ajo ni bo. Iromo eno tonwa. Oko no ga koko. Una devio je compound. Ona ga inu envao ya. Iya wane kere amena mo pa wo ye vie. Ajo ni gioma. Wagia eko we social media. Awe na ja neme gbe. Meno Iyenukokomon. Ajo ni gioma. Monica Riobonye destiny ekunre. Okwo noro wodo. Go fa gbero gbopi ere. Getogi ti ebono pi ere. O. Ikwo bi kwa agbebo wa mi. Omeke na ve ti ebono gbese. Opi ere. Opi ere. Okpa ni mana revenge bi ka owo kan revenge. O salobo ni matie na hu na yo sabo. O salobo abueku. Monica la wowo. Runu ye me destiny Ebagua. Imo bomi me no bugbe ni ata. Vera. Emi ya nu tami ye boy madame. Aye mo no wugi oma. O ti ugbe kwiro. Ko kwoni no kebreja ko ni ke ya. O ugbe. Boy na no wato lo nwewu. Bemi na nu menwe. O mari enwe nu gwa ya. Uwa ye toge. Ave kola. Hijeme. Uwa ye toge. Kola. Ave kola. Uwa ye toge. Agripa. Oe orie mi ojo. Iyoge ma mi yawo efe. Iwina na wa mue. Eni kana we opani akeko papa mi yawo efe. Owe emi oga mi yawo efe negi na temo. Ya sun mi. Ya ende. Ijore time. Owo ya sun mi owo ola. Ya ende. He me surprise me ni ka do agboru. Wo do agbe pada.
Uda enere onyo enere. Onyo enere. Onyo ati enere. Iyo go ami ya wo efe. No gwa bi e wo gwa e. Mo bi ero ya sun emi. Negi na temo e. Emi obo wo regbe atemo ari abe. Unu ni no yari ya e wa. Asa jobo ri agmari abe. Ya sun emi. Ya mo yoto. He may surprise the Monica do agbe punda. Go be you no kan. Huh? Wage oni ma se ni ma ya me nwan. Oni ma se ni ma ya me nwan. Ma tota ni ma igbupon yakara. Huh? Ti ma o ma gbe. I ma bazetin. Wagi maru enwan. Ni ma ije gberi na kaya ti ma ya no. Ero na de ko gire gwanya. Ama egugwa ami o ma bribe. Agi bribe o ma. Wa begi iwi gwa bazuwa. Niga ari ogwa no kwa niga ari palace wa gedo nuzomo akiro ni alagwa yan zenu nu yan egene de agyo ma lagwa edo fi weri edo kino ni no kino mane wa eru enwan efeke be e ga juwa igbe be derio eso na wi amwe passport yeri nu eso na wi ami obojajo e story na po we mi san we mi to iwo ye gbi a story na kpo a pension wau igo nu gwa mu no lagwa abe sister abe brother oni say ya na guo be na you see be na rosi no lowo mu yukun e ya na guo ade nu gwa age ka beta mu gwa na derio wa so gwa no kwa ye so dodore gbe agwa ga be nu gwa ike abe konoru awo ko si oba Allah no je police mo ogun wa ka be tamu wa be derio wa ga egi aru enwan wa ga egi malu enwan Monica ku egbe no salo bo agwa ya je we ni eri ewe money ne mose ni mami eni amose where you know your destiny bagware okwu onoro wodo kere ogwa je mo pi erese fesi bie ka eviva iku agbuna ito ase egbe omeke no se ba wewo we dunu imo ko dunu ye pe deere we no eseni wage severio iware do ni aweje dunu imo do mi no we taladani maya ni awe Uwaila eniwe no dia enagbon ni amuri ayo obo Uwaila dumezedo we maye ti ya mu basi eti agwanu o igbagonu tesi kawe no we be derio nugwe ni amwelo enemi no sunu na eniwe ni akin yin mi diare 10 years no mi eniwe jere mi dia dumezedo we maye ti igwaliku ikwe 21 no visa go ladian ukusi sago ya na wagwa sago le venu ari permission ni ogi awe ni agwa muri akiana no pe beke no ana pa ni ari permission no ya we mi no rowe ko Uwaila ni ra origin otime egbeme otinwa dumezedo umaya wi gbagon ni tesinu yagui umapa no ari awagwa nu o umaya mo via nu ya mo kwa odame eniwe no gwa dia na ekwere nu si emi na yunre
Ne ya je gbo. Gbenu na de mi awo bo yeye. Awo bo. Awo ensago ogun. Agwa sago le love, awagun le love. Media imwe, ITV imwe, CNN imwe, BBC imwe. Tu me zedo. Anywhere not there. Efe nuke gbabo kan wafe. Ami wano masu se. Efe nuke gbabo kan fe. De tiriye Nigeria shanu da idavere na. Ye agwa lo we mi. Na do something. Ekwe mumene. Na do something. Owa no ma odo ma amai. Me ma ode ya mi no ma me. Ewo no bo ami no ma we. Nana wa sweni egi no mono mo se. Nini ka oya wi mani. Omo ni ogwe dia. Uwaila no mi. Emi logo agalo. Akpoko o zugogo akpulo ko vawa. Dumezedo. Ukioja. Ote yo bano gakian. Ukioja. Ote kano gakian. Ukioja. Ote sokono rogun gakian. Ukioja. Dabi okuta no gakian. Umana onu jorigo lati ema ijonue. Oni wa ensebo. Iranu jemi ni ma enu da ome ma so. Ege na ya teni gbirane. Oku oven boye momo. We ukioja. Meno Iyenukokomon. Vera ladian. Imiye boy. Omoni no wunu ya gio. Ewo ki egbejo o. Ime viejo da onwanero mo ma eton. Ma be no balo e. Sister Monica, you know ye destiny no be Ebagua remo. You know ye pe de remo. Ko. Ye boy no be jeme. E o egbe. Egi o e. Oga ori no. Neni ka we ya zenia. Oga obalo no neni ka we ya zenia. Gata verio. Bet we mi okwo ba we lawa. I will let do yaga support you. That's why you la dia me YouTube. Iga go de we are ye ne no ene. My gi ma we no guapa. We are mi go. Me na we agwa le 50 or over me. Like mo ya eje ko pa. Then ma ya eje ko pa wa wo gidia. La wo bi je me no bi je me. Eti e bom me wa ge duwa. We no je me ya gwon. Ala neno ri ofe bi je me agi po fen. Ibieka. Agi ati e bono wa gbe obale dogbo no dia ko wa. Wa ko bi je me. Vera la dianu ni ye point ni mo. Umo bie. Egi o ma no bi o ewu ne. Eti o ma gan. Aba ma oge. Iyo mo gbugo gebo. E won mo si ari e. Ewe ni ta me da doge. Wa e ko meno Iyenukokomon ave mi egbedo we mo. Ko bye bye.